Force nababukeli bayo ngemva kobonyana sivezile ekutheni sisacima amakhamera nangambala sikwazile ukuthi siqoqisane nobaba njengobanyana avezile bewaconfessa ukuthi iye unguye lobekade adlelezela abantu njenganje umsebenzi wethu sekufonela amaphoyisa ke ngemva kwalokho ke ubaba athathwe ngibo bomthetho bamchingise endaweni emfaneleko izinto uzivezile azithathele nogogo imali uyaveza bonyana iye nangambala ubagebengile abantu abanjengalabo kodwana esingakufunyaniko ile sim card ebekade ayisebenzisa ngombanyana uveza indaba yokuthi uyichisile yeke lokho akunamlando ngombanyana yonke into uyivezile uconfessile ekutheni nguye bekade agebenga abantu aba ezinye zezinto namtjana enye yepahla ebegade ayithathele ugogo owaziwa ngoHari ngesiyabuswa nasi ikhona ugogo ujame nayo ubaba uyaveza ekutheni nguye nangambala omebele indwezi ngaphakathi emzini wakhe yeke sizokutshela ubaba njenganje into ezokwenzeka ukusuka njenganje ngaphambi kwalokho sizokubuza uHari bonyana uyathokoza namtjana uyazithabela into azifunyeneko then siragela phambili simhanda over emaphoyiseni kebomthetho and then okungithi i-identical force siyobe siyivala ngaleyo ndlela sekuyokusebenza umthetho ekutheni wenza njani ngobufakazi bonke obukhona obuphathekako naye ubaba uyaconfessa ekutheni nangambala ngimi owenze ubugebengu ngibayitha isandla phezulu kwesinye lapha nalapha kodwana lokho ampura ngekhe sadlula kikho ngombanyana kunguye bekade adlelezela abantu aba ubawa ukulitshalelwa ngemva kokuthi afunyenwe sele angazange afunyanwe kuveza ukuthi bekazokuragela phambili ngokugebenga abanengi Hari izinto zakho nanzi zifunyane zitholakele ingamhlambe uzizwa njani ziyakuthabisa ziphelele kwenzekani Ngiyajabula ke bomthetho indwezi engizitholile kwazikapheleli ifoni ayikho eStreli 1 namasidi labe kagcwele akekho ngiyathokoza khulu ngithokoza ngazi ngithini ngoba ngani yena unguye into azenza uyatsho ukuthi wazithatha ngiyabonga kuyini njenganje ongakekho yitsho kubabukeli nabalandeli ba-identical force ngayo i-identical force ihelebhe njani nazizela ehelebhekeni ngayo ngithokoza khulu i-identical force bantu nonke bomhlaba basanukudideka chingane erenkeni hlani kweboxa ni report lapho nemapholiseni report mari i-identical force iyagijima marathon iyoba kere yabantu aba ebeberareke njengamnje kwabanyana ngarareka nasi i-identical force nginayo ngijabula khulu angazi ngithini siyakuthokoza akayokuphelela la isayogijima marathon ipahla kamma ibonakele ivezi marathon ba ungasukuma nje kama lami liphoqa-ke siyasukuma naye ubaba uchinga kiwo amaphoyisa njenganje la simhanda over khona thina okunguye-ke oza kudila nebomthetho ngaphambili. This is Identical Force, amjebe.com. Mawunomraro sizowurarulula nanyana kunjani. Ngiyathokoza.